Siklod tamo po at pangadyan tayo ing panalangin para king kapupusan ning pandemya. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos sa igpami, mamaus kami keko. Sopan mo kami king malmong grasya. Bangawan mi ing dakemi. Kanita mayari ni iting pandemya. Antabayanan mo kami, ban asundumi ing gagawan ming pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kaya sana karimpatakaran ay pairal ning gobyerno, ban mayampat na at enam miulitan ing pangakalat ning nanumang virus, amalyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa o Ginoo, ing kapibabatan mi king pamanyulod face mask, pamanos gamat, at pamag-observe physical distancing, para iwasan mi ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kaisipan detang epa-pepa bakuna, magpabakuna na lasana, ban mi ka protection la laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaup, karing kapatadming mangailangan, at tutong miapektuan king karelang kabiyayan. Idake mi sana yung kaya kaming kayatinan karela. Lingunan mila sana detang misasakitan. Antabayanan mila sana detang manamdaman, matinding lungkot ang pampamangulila. Sopan mo kami namang kimot, ban mi bawasan mo man, ing nanumang bisyo, kalupan na ning online sabong ampon drugs. Ang makasira king biye at pamikakatawan, at kaisipan ding mi pasosona, kareting bisyo. Manakit lasanang, aliwang mas masanting a paralan, aapaglibangan da. Nung emiso paning kaya kaming sarili o Ginoo, alang malyari kaya kami, inya turuanan mo kaming maniwala, kingadgyu at agawami, ban maging responsable kami kimbiyemi, at kimpain tungulan mi. Mabiyasa kaya sanang magtiwala karing sarili mi, uling maragul katiwala kaya kami. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King lagyo ning igpam, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. Kapanyausan po karing kakasal, Richard Joshua G. Manaloto, 28 years old, taga Ruby Street, Jamesville, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, kakasalya kang Cristel D. Patawaran, 31 years old, taga 290, Zone 5, Juliana, City of San Fernando, Pampanga, kakasala king Virgen de los Remedios, Repository Chapel, ning Arsobispado de Pampanga, king October 23, 2022. Nanuman pong sumbagala baluyo, pabaluyo namo po king opisina ning kiyakatamong parokya. Dakal pong salamat.
Maya payabak po. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing ika-22 Domingo ng karaniwan na panahon. Kambeda po din kaya katamong panalangin, iyabe tala po din makatuking kayadwanan. Kapasalamatan da po ding CWL, Remy Mangalindan and family, Arnold Mendoza and family, Lauren Juan Ordonez, Dario and Winnie Manalastas and family, Roberto and Angela Flores and family, Anita Algario, Alessandra Antayag, Angelito and Edna de Belen and family, Ramon Alonso and family. Karing magmasusi po king karelang Aldo Kebaytan, lalong-lalo na po din na Estela Borbajo, Rosalinda Lingat, Ana Maria Ordonez at Jamil Ann Manyo. Para king safe travel na pong Stephen Gutierrez and family. Karing kapagnasan at kayaduananda po dina Joseph Gutierrez and family, Arlene Mercado, Anthony Dimson and family, Dr. Raquel Fortun, Joseph Manyo at Jerry Boy Andesa. Para po king malagwang kapaldanan daring masakit, lalong-lalo na po dina Reverend Father Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, at Perry Dayrit. Antimurin po gaganakan tamo ing ika-40 aldo ng kematayan ni Miango Bie, Eileen Regala. Death anniversary na po ni Miango Bie, Dr. Tranquilina Arroyo at Francisco Basilio. Para po king alananggang kapainawanda ding kaladwada ding Miango Bie, Vicente and Apolonia Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Irineo and Epifania Santiago, Vice Mayor Nardo Velasco, Jesus and Adoracion Canlas, Narding Ocampo, Ramon Enrique Fabian, Emma Tayag, Ervin Santiago, Victoria Pamintuan, Nestor Bartikin, Hil and Remedios Bondok, and Marites Bondok, at ding maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tapo ngeni at ikanta ing dalit a pamuklat.
Ang pangalan ding daratang mamalita ding kaligtasan. Kaniting misa yabe tamo naman ing kapasalamatan at kaedwanan ding sablang magdebosyon kang San Agustin ning Hipo pagmasusyan tamo ing kayang kapiestan ngeni. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaedwanan di Konsolasyon Pasamba, Randy Bautista at i Lori Samson ang magmasusi king Aldodang Kebaitan. Miti puntamo king lagyunan ning igpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antemurin. Kaniting kayabakan miti puntamo, ban pagmasusyan tayo, ing kadwang pulot adwang Domingo ning karaniwan a panahon. King kathimikan, ganakan talangin ang ponsesyan ding kakatamong kasalanan, batamong maging karapat dapat magbasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, may kisulu ka, karing palpikasala, at may kitabnu ka karela, kambening lugod, at pamakidamayan, Gino Pakalulu. Gino Pakalulu. Kristo, parati kang makabuklat, karing mapakumbaba, at kalulu. Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ginong Jesus, ipagkalubmungin ni ke kami, ing ke kang sarili, anting pamangan mi at inumaning biye, Gino Pakalulu. Gino Pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo king Diyos, amang umbira karing sabla, king kayang kayarian. O Diyos ay pami, miyangat karing kalulu, inganak mong Yesus, di natangya keting kekeng yatu, anting talasuyo, ring sablang malugod, karing alang agyu. Kaya bena, daptan mong igalang milat, dinan ulaga, ring mayna, ding alang agyu, at ding mapakumbaba, at tanggapan ing maging metong busalda. Ipayabot mong asawpan mila at pagnasan ing sawb da. Uling tigtug mo naman ing pakalulu mo ke kami. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamot put makiramdam, king amano ning Ginoo. Pamama. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Anako, magpakumbaba ka, king kekang obra, at aluguranda kang maygit pa, king mapamye regalo. Lalo kang magpakumbaba, kabang mitatas ka kabilyan, at manakit kang kalam, arapaning Ginoo. Uling, bistaman maragul ing upaya ning Ginoo, katutula na pa murin ing kapakumbaban. Alang panulo para king sakit ning mata sa lub, uling migyamot na keyo ing dewakan. Ing isip ning taong biyasa, dirinanong ulaga ring kasebyan, at ing makiramdam masalese, ikakatulane ning matalino. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, pauli ning kekang kayapan, ginawa kang tuknangan para karing maluka. O Diyos, pauli ning kekang kayapan, ginawa kang tuknangan para karing maluka. Ding taong matulid, tumulala at magsaya, arapaning Diyos. King tularo, kulisakla at terak po. Dalit kayo king Diyos, puryan yang kayang lagyu, Ginoo ing lagyu na, magsaya kayo, arapana. O Diyos, pauli ning kekang kayapan, ginawa kang tuknangan para karing maluka. Ya ingib para detang alang tato, at karing babaying mebalu, ya ing talapaglualuro, makanyan ya ing Diyos, amanuknangan ketang banal a templo na. Atin yang tuknangan para karetang alang tuknangan, at ding bihag ilwal na la, king sukulan. O Diyos, pauli ning kekang kayapan, ginawa kang tuknangan para karing maluka. O Diyos, pepabal mo ing dakalawran, binayo me sikanan, ing may namong balayan. Kanita ing kekang balayan, karin menakit yang tuknangan, ulina ning kekang kayapan, dingatsuking kalipitan, ela misakitan.
O Diyos, paulining kekang kayapan, ginawa kan tuknangan para karing maluka. Pamamasang ibot, kisulat ka ring Hebreo. E kayo miras, antimo ing pangaras na ring Israelito, king metong abundok amalyarin dasnan ding panandam, king bundok ning Sinai, ating aping mikakaluko, dulom at pisak, at angin na masikan, matning tsup ning trumpeta, at siwalang magsalita, penagapurang eno sa damdam, metong pang amano na. Dapot ikayo ikwayong miras king bundok ning Sion, at king syudad ning Diyos sa mabye, king maligayang Jerusalem, kambering ay mabilang-bilang anghel no. Miras kayo king masayarang paminitipon, ding mabibilang ng panganin ng Diyos, ang makasalikot alagyo karing banwa. Miras kayo king Diyos sa kukumda ring sablang tao, at miras kayo karing espiritura ding taong banal, agarap na may pabanalan. Miras kayo kang Jesus, ang may datag king bayong kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo ban parangalan ing mayap a balita. Iba ginu ting banwat labuad. Pasalamatan da ka ulim pe pakilala mo, karin taong musmus, ing emo pe pakilala karing mga biyasa. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatiliya ke kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Misa na yeldo ning Sabat, may kumbirayang makipangan Jesus king balena ning metong apamuntok daring pariseyo. At kay gumasdan deng miyamasamas ding tao. Apag gumasdan ng Jesus nung makananulang mamili karing luklukan pandangal ding mapilan may kumbira. Inya selitane karelangan iting talimhaga nga na. Nung kimbirana ka ning ninuman king metong akasalan, eme pipilinan ing luklukan pandangal. Magkang ating mekumbirang mas marangal kesa keka, at lapitana ka ning mengumbira keka yung adwa, at sabiana keka. Pabustan meng lukluk, king luklukan mo ing taong ini. Mipakarine ka kanita at king pekamara yung luklukan, karin ka lukluk. Ing masanting mong daptan neng mekumbira ka, ya ing lukluka, king peka mara yung diling luklukan. Kanita lapitana ka ning mengumbira at sabiana keka. Kakaluguran, keni ka king kabisera. Mirangal ka kanita, king arapan daring aliwang bisita. Uling ing ninumang magmatas, mibabaya. At ing ninumang magpakumbaba,
mitasya. Sinabi na namang Jesus, King mengum birakeya, neng magtawu ka, mo kukumbiran, ting kaya kang kakaluguran, oring kaya kang kapatad, oring kaya kang kamag-anak, oring makwaltang siping mong bale. Uling kumbiranda ka naman. At kanita, miyablasanana ka, king depat mong mayap, karela. Dapot neng magtawu ka, ring kumbiran mo, ila ring pakakalulu, ring lumpu, ring pile, at ding bulag. Minwan ka, uling ila, era ka, ay ablasanan. Ablasanan ka ng Diyos, keng sublilang miye, ring banal. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Bisan po kabang abe-abe kaming maglakbe king metong asaken, peg maragul ne ning metong apari, nung nino ing kayang kateks. Peg mayabang na kaya kami, nung nino ing kayang kachat, king kayang cellphone. Nga nang migsalita. Kateks kenge ni ichitu. Ninong chitu nga na ning mengutang ametong kaya kami. At pekibat na, ichitu tagle. At nga nang sinabat ning metong. Buri mong sabihan, kachat menge ni i-cardinal chitu tagle. Uwa nga na, kachat ke ichitu. Nga nang mekibat ning metong, wow, sosyal. Sikat at marangal na kardinal ang kanyang kateks. First name basis pa ang tawagan nila. Siguro, super close sila. Kaluguran kong kapatad, potang malapit tamo, king metong asikat o kaya marangal na tao, as nakatamong kapag maragul. Potang kakilala tayo, ing metong asikat at bantog at tao, as nakatamong kapag mayabang. Uling potang ababalo da ding aliwa, king malapit tamo, king sikat at marangal na tao, bala mo, mitatas mo naman ing balor, ing ulaganan, ing kakatang pangatao. Bala mo, mitatas mo naman ing kalidad, ing kakatamong dangalan, anting tao. Mekad, oyan ing metong karing dakal asangkan, nung bakit dening aliwang kayabe ng Jesus, ame kumbira, king kasalan, misasaglululang mamili, karing luklukan, pandangal, king bangketi. Bisa lang ang lukluk, king luklukan ning bisitang pandangal. O kaya, milapit mo man, king pwesto na ning bisitang pandangal. Bakit? Uling bisa lang ang makilala na malapit la king taong bisitang pandangal. Uling bisa lang makilala king ilaman mataslat marangal. Balada, porke di nikitla at mipalapit king taong sikat at marangal, sikat na la naman at marangal. Bala mo makadagdag ulaga king karelang pangatao, nung close la at kakilala de, ing taong matas at marangal. Mekad, nengkay, o yan muna maning sangkan, nung bakit potang king kakatamong lugal, o kaya king metong okasyon, di natangya ing metong nga taong matas at marangal. Politikuya, artista, basketball player, o kaya pari. Lalong-lalo na nung popularya at sikat iting tao. O yan muna maning sangkanong bakit
misasaglulutam magpa-selfie o kaya magpa-groupie king tao. Uling pot ang akit king Facebook wall mo ing letratong kaya beme ing sikat at marangal a tao, siguradong dakalang mag-like o kaya mag-heart king kekang letrato. Dengaliwa, i-share de pa. Inya mag-trending ya at viral ing kekang istorya. Uli na nita, sisikat, makikilala ka naman karing aliwa. Maging masayata mo at maswelo, potang makikilala at sisikat tamo. The need to be recognized as someone, the need to be recognized as somebody is one among the basic human needs of a human person. Pag nasana ka nuning balang tao, ing akit da, at panandamana, ing maulagaya, arapan ding aliwa. At kikilalanan da, ing kayang importansyan ting tao. Maswelo ya kanuing tao po atang panandamana king ating mamie ulaga o mamie importansya kayo. Pag nasana ning balang tao, ing mirangalya arapan ding aliwa. Inya anting tao, maswelo tamo, potang sisikat tamo. Mailita mo kambang arong, potang ding aliwa, mamangala, kekatamo. Potang kikilalanan da, ing kekatamong ganaka, ing kekatang kayapan, ing kekatang gelingan, ating mialiwa tamong talento. Neng kay potang etama papansin, itamo mismo, tatastala din kekatamong sariling bangko. Pag maragultala din kekatamong maya pa ugali, o kaya, bibida tala, din kaya katamong mialiwang achievement, ampong accomplishment, king biye. Magtastamong sariling bangko. Neng kaya naman, magisagluluta mo namang milukluk, karing luklukan pandangal. Uling pag nasantamong mirangal, arapan ding aliwa. Sasabihan da po, natural mo at normal ito. Uling metong yakano karing pamangailangan na ning tao, ing makilala ya. Dapot ing Ginoo at inyang aliwang paralan at tuturo kay katamo nung nuka rin at nung makanano tamong atagpuan at aranasan ing tune at manatiling karangalan. Inya nga nang sinabi king Ebanghelyo, ninumang magmatas, mibabaya. Ninumang magpakumbaba, mitasya. Nga nawari ning Ginoo, ingkekang dangalan, eya manalumpakan, king klaseng luklukan, akekang luluklukan. Ingkekang dangalan, eya manalumpakan, king klaseng luklukan, akekang luluklukan. Alimbawa, porke yakuing makasentro ketang presidential chair, aluklukana ning magbisang pari, naburing sabihan, ing mas matas ko at mas marangal kesa ke kayo. Porke malapit ka, king luklukaning pari, porke tsuka king sanktuaryo, adeng aliwa, at tsula karing ordinaryong bangku, naburing sabihan, ing mas matas kami at mas marangal kesa ke kayo. Porke atyu kayo king ordinaryong luklukan, o kaya atyu kayo king luwal o sulok, at eman milukluk, naburing sabihan, ing mas malapit kami king apong Ginoo, at ikayo, marayo kayo. Ali, arapana ning Diyos, pante-pante tangan. Arapanan ning Diyos, pakamala na katamong anak, at kaluguran na katamo. O ito, ing mamye importansya,
king kakatamong pangatao. Ala keng posisyon, ala keng pwesto. Inya, dapat pag maragul tamo, ing tao tamo, at anak na katamong pakamalan ng Diyos. Alam mo naman, nung nino ing kasiping mo king luklukan, porke malapit ka king pari, buri ng sabihan, mas banal ka. Itamongan, banal tamo, arapanan ng Diyos. Uling ing magpabanal kaya katamo, aliwa ing gewatang mayap, nune ing lugod, at pamananggap na kaya katamo, ning apong Ginoo. Inya, ing kekang dangalan, manalumpakan king kekang luklukan, o king kasiping mo, king luklukan. Ing tunay dangalan, mayayakit iya, king kasuyuan. Ing tunay dangalan, mayayakit iya, nung nino den kekang pagsilbian. Ing tunay dangalan, mayayakit iya, nung nino din kekang pakanan, pagtawan, dirinan oras, pigagastusan, papansinan, at dirinan ulaga king biye. Inya nga nakikatamo ning Ginoo, king tauli ng dake ning ebanghelyo. Neng magtao kayo, eyo kukumbiran din kaya kayong kakaluguran. Oring kaya kayong kapatad. Oring kaya kayong kamag-anak. Oring makwal tayong siping bali. Uling nung ilang kumbiran niyo, nga na, ablasananda kayo king mayap, dapat yu. Dapat neng magtao kayo nga na, ding kumbiran nyo, ila ring pakakalulu, ring lumpu, ring pile, at ding bulag. Minuan kayo nga na, uling eda kayo agyong ablasanan. Nino, ing mablas keka, ing pakibat, ing Diyos. Ing Diyos, yang mablas, king dapat mong mayap, karing alang agyu. Ing apong Ginoo, yang mablas, king dapat mong mayap, karing pakakalulu. Tapilan, neng sublila ka nung miye, ring banal. Kaluguran kong kapatad, maragul ing ablas, potang ginawa kang mayap, karing alang agyu, at alang akarapat. Ing ablas, eya mo matas at marangal adangalan. Eya mo mabanglu at bantog alagyu. Nune, ing ablas at ing mablas, yapin ing Diyos mismo. Ing ablas at ing mablas, yapin ing apong Ginoo mismo. Ing Diyos mismo, apagmulana ning matibe at manatiling dangalan. Inya, na kailangan ing magparangalan. Na kailangan ing makiligligan. Baka mong makilalang marangal. Uling, anting anak ng pakamalan ng Diyos, marangal tana at mipanwanan. At iting dangalan, kapilanman, ede asamsam. Bisa kang maging marangal, gawan mo lang marangal, detang malati, detalang alang agyu, at alang akarapat. Kanita ka lalong mitas, adangalan. Ipasyag tamo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ng banalay espiritu, mibayit kan Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus metet mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubli ang mebye. Pepay tas siya banwa makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biela nangga. Amen. Busta niyong ding mumunang diling ganakan tamo, karing panalangin tamo king igpa, ila ring kapadad tamong tauli at malating dili, arapan ding kaparatang tao. Inya nga tamong manalangin, Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo mekakeni at iligtas mo kami. Para king kaya kaming yato, ring mayupaya, mi parangalan la, at ding mapagkumbaba, malalawe lang mababa. Ganakan mula ring mapagkumbaba, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. Ginoo king kaya kaming yato, ring kalulu lalo lang maging kalulu, at ding makwalta lalong mikukwalta. Ganakan mula ding tutong maluka, at ding mangailangan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. Ginoo karing pibale-balemi, dakal na ring taong masakit, ding matwa, at ding mayna at malumbe, maralas lang mi paimburisan, at mi painggulutan. Ganakan mo na ring sablang daralan kasakitan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. Karing dakalabansa, kaya bene ingke kami, dakal na ring ating alang pibale-bale, at takas ay alamang batong piyulunan karimbuntok da, ganakan mongan o Ginoo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. Dakal na ring anak at taong atin ng edad, ang mabibiye karing lansangan at karin pamatudtud. Dakal na ring bihag ame kalingwana, ganakan mongan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, mekakeni at iligtas mo kami. King katahimikan, mi papanalangin tamo ngeni, para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaedwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kay katamong 100 peso fundraising campaign, at tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan ding hanggang kayanid king Catholic Women's League ning kay katang parokya at ding kay katamong choir. Tanggapan naman sana ning Diyos ing kapasalamatan di Remy Mangulabnan, Arnold Mendoza, Laurin Juan Ordonez, Dario at Winnie Manalastas, Ruperto at Angela Flores, Anita Algario, Alessandra Antayag, Angelito at Edna de Belen, Ramon at Darlene Alonzo, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panwana no sana ning Ginoo ding hanggang kapadad tamong magmasusi king aldodang kebaitan, lalong-lalo na di Estela Borbajo, Rosalinda Lingat, Ana Marie Ordonez, Jamil Ann Manio, Randy Bautista, Consolacion Pasamba at Lori Samson. Gawa na sanang ligtas at payapa ing pamaglakbe di Stephen Gutierrez, kambe ding kayang pamilya. Panalangin tamo naman ing makapasubaling kaedwana ng Joseph Gutierrez, Arlene Mercado, Anthony Dimson, Dr. Raquel Fortun, Joseph Manyo, Jerry Boy, Andesa, kambe ding karelang pamilya. Pagkalubano sanang lubos at ganap makapaldanan, ding hanggang kapadad tamong masakit, lalong-lalo na di among Raul de los Santos, Leo Asuncion, Garen Madrigal, at Perry Dayrit. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapadad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Vicente at Apolonia Canlas, Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Vice Mayor Nardo Velasco, Jesus at Adoracion Canlas, Narding Ocampo, Ramon at Ricky Fabian, Emma Tayag,
Ervin Santiago, Victoria Pamintuan, Nestor Bartikin, Hil at Remedios Bondok, Marites Bondok, Dr. Tranquilina Arroyo, Aileen Regala, king kapat ng pulong aldo ning kayang kamatayan, Francisco Basilio at Dingmaldang Kaladuo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, may kakeni at iligtas mo kami. Panalangin tala naman ding sablang magdebosyon kang San Agustin ning Hipo, agaganakan tamot parangalan king Aldo IT. O Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin ding sablang manalig keka. Saupan mo kaming gana kang kayabe mo, karing peka malati, karing kapatad mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakoting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuy tindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kiyang lagyu, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos sa igpami, emulalawan, ing kalukanda ring pusumi, at dinan mo kayang lugal, apandangal, king dulang ning anak mo. Pabiyasa kesa, kayang sumuyo, karing sabla, bandinan mo kami namang lugal, nung nuya, man antikababa. Ininganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo, At keka antemorin. yat nayo ring pusuyo. Makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ang giyang piktaksilana ka ning meto ketawan, sindumo pamurin, ing kekang pamaglugod ke kami. Ika ing minye kaganapan, king ke kaming kakulangan. Ika mo naman ing mitubot, king magligtas ka ring sabla. Ing sinugo mong anak, ene aliwa ke kami, bistaman e mekilupa, king pamikasalami. Birian mo iti ban akit me, king ke kaming pangataw, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mitmong lugod, kalupa ning makapasubali mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan, binalik ng pasibayo ing tula, ning kayang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepaing gulutan da ka, kapamilataning pamikasalami. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, ingalang tuknang dang pamamiyag kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, igaing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ain, tingaslag ding espiritu mo. Ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon pusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko. At binyaneng kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo adalang anggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao.
Banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darahon niya keka, iting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, hingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming papa, Florentino, ing kaya kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dining gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang anggo. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isa Agustining hipo, akekeng parangalan king aldawayti, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Mata siya dangalan ning balang metong kekatamu, uling anak na katang pakamalan ning ikpa. Kaya abe-abe tamong yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan, king panahon mi. Banking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming kalapangapos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanan na, ding kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At keka antimorin. Masayata ang ining idage, king metong at metong, ing kapayapan at ing gaptamo. Kapayapan kaya kayo. Yoing kordero ning Diyos, yoing milalako king kasalanan ning yatu. Mapalad na ring mayawos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampan tanggap keka, dapat kasme nga mano mo at tumayap na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sana yung tanggapan da ka o Ginoo, king sacramental ang pong physical aparalan. Dapat uling iti, posible king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko king kapamilatanan ni maglapo ng lugod ni Igpa.
at ningupaya ning kaya kang Espiritu, ipagkalubmengen ning kaurasan no Ginong Jesus, ingke kang sarili ka nako, manatili ka kim puso ko, aslagan meng kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at masabal ka rin kapara kung tao, ban aluguran ang pong asoy wanda ko, karing kapara kung tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulo. Amen. Katawa ng Kristo. Amen.
Intamo pong second collection ngeni para king Commission on Clergy. Intamo pong second collection ngeni para king Commission on Clergy. Salamat. Manalangin tamo. O Ginoo, babayo mo kami king kekang altar, kapamilataning tinapening biye. Mananasanang iting pamangan, pasik na nga na kami king lugod, at sa upana kaming sumuyo keka, kapamilataning kasuywan mi king balang metong. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tukluko pong pasibayo para karing kekatamong kapabaluan. Unang dili po, magumpisa na po ang nobenaryo King Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios na yung daratang August 30, Aldo Martis, hanggang September 7, Aldo Miyerkules. Itang ordinaryong Aldo, alas 5:45 na ning abak ing umpisaning pamagrosaryo at nobena at alas 6:30 po ning abak ing misa. Itang Aldo Domingo, alas 6:30 po ing umpisaning pamangading rosaryo, ampon nobena. At alas 7:15 po ing misa. So kukumbiranda kayo pong tumagon, lalong-lalo na potang maka-assign niya kaya kayong chapel at kaya kayong purok. Sana po tagunan tamo iting importanteng okasyon. Pasibayo po, salamat po naman karing kaya katamong katikista, puling mayari ne ing kaya katamong kumpilan king parokya. At ing tutukita mo po kanyang pagsadyan, yapining first confession at first communion daring kaya katamong anak. Magumpisang mid-October onwards. At salamat po naman po karing bildugyo king kaya katang second collection magamit para karing renewal programs dading kaya katamong kaparian king Mabiluga, Pilipinas. Dakal pong dakala, salamat. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Ngayon po palang Webis, itang alas 6 ning abak, alas 6 na po ning bengi, alas 6 na po ning bengi at tintamong oras santa at pamangumpisal. Kukumbiranda ko pong tumagon. Inginuman at iliya, kekayo. At keka At antemorin. mantabi, kekayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa at anak, ating banal espiritu. Amen. Adahon taning banal a misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos.
Pagkanta tala kong birthday song, dahil mag-birthday tamo, Sister Remy Mangulabnan at Jam. Happy birthday.